Ne daj se, Ines, ne daj se godinama, moja Ines, drukčijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima, pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice i ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem sam odijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja, ne daj se, Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda, slučajno, uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja, tvoj je način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja, pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba. Proleterskih brigada 39, kod Krković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me tko traži, ne daj se, Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei. Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnice. Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju. Glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu. I nestalo je svjetlastom bjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se, Ines.